হেৰি শুনকচোন, মই আৰু আপোনাৰ লগত থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ। মোক টকা 50 টকা দিয়ক, মই দেউতাৰ ঘৰলৈ যাম। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाड़ा दुखुन 25 टकाए 50 टका को किया लगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? সেইটোতো যোৱাৰহে ভাড়া, অহাৰ ভাড়াটো কোনে ধৰিব? आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। A few moments later. বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে ঘণ্টাটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব। ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ, লাইকটো কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কিন্তু কৰিবই কৰিব আৰু ঘণ্টাটো প্ৰেছ কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰক। তেতিয়াহে এই আনন্দটো পাব। মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ কমেডি, এই ভিডিঅ'বিলাকৰ আনন্দটো পাব লাগে না, সেইকাৰণে শ্বেয়াৰটো কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু নতুন কি ভিডিঅ' বনাব লাগে সেইটো কমেণ্টত ক'ব। যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নাকত তেল দি ঘুমাই থাকক। ময়ো যাওঁ এতিয়া, নাকত তেল দি ঘুমাই থাকক। যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে নাকত তেল দি ঘুমাই থাকক আপোনালোকে।